Pakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ada pensyon ti pimusay nga asawam, saan ka day, girly anak ka? Adamat, nanang. Day, adan tumaawat mo iti binulan. Wen, nanang, iso ti asikaswak inton bigat. Ay nawaw, nagsya atan no kasta. Uray saan kan nga agtrabaho? Ape ana saludsod yu ti may papan iti pensyon day dilusyo, nanang. Ah, ay kwa. Kaya't kula maamuan no addawan no awan. Ah, kasta ka din, nanang. Mala, agpakadak nga rudan. Masapul nga agawid akon tani. Ado ti agururay at trabaho iji balay. Ti apok ngay gayam, saan na nagawid? Nagadumot ti pakakumikuman ni Ayra, nanang. Manmanula ang agawid dito lugar tayo. Kasta gayam. O nanang, ala, agawid akon. Magan-anad ka anak ko. Intun maminsan tumanan. Nanang, nakitak ni manang girly di paradaan. Sa dino ti papananaday jay? Ilakad na ti pensyon ti pimusay nga asawa na. Kaya't kada asawon day ta nga agpensyon mo't ni manang? Una, adan tumat ti binulan a maawat na nukwa. Ay nawang, naggana sinno kas talanang. Naku nampay. Amang ano dakkel ti pensyon ang maala na. Sigurado day tan. Mayat ti trabaho day dilusyo nga asawa na kay. Di uray sa anong nagtrabaho ni manang. Una, kan adan to pa kairanudan ta, Arthur. Nanang! Nanang! O bayan! Day, si kamot gayam, girlay. Naimbag nga daw yun, nanang. Sumrak ka, anak ko. Saanan, nanang? Indagas ko lang tikar ni aginatang ko para kada kayo kantatang. Ay, nawaw! Gimatang kapay lang amin, anak ko. Adamat kit disweldok, nanang. Saan siya pa'y mo't anabayadan ti hulhulugan nyo adaga? Saan pa'y nanang? Ayun gayam, inasikasok ti pensyon ni Lucio itay. Nasaya at matnukas ta. Isupay agastusin nyo nga agina. Ibingayan kay to iti pensyon ti anak yo, nanang. Agtugaw ka, tamangan tanlakay. Adobo ababoy ti sidaan ta. Ay, nawaw. Gibatang ka pa lang, amen, Priscilla. Saan ko aginatang ti karne amakit-kita man niya? No, saan mo ginatang? Nangalam ka ron. Inted ti manugang talakay. Ni Gadlay? Wun, isulaang mo ti manugang ta. Naimbag man ta dayang gatang na. Nagsweldo ka numot lakay. Supay kita paggastusan na. Ay, wun gayam. Inlakad na kano ti pensyon ti pimusay nga anak ta. Kat, ada ka umawat na. Agda lakay. Ay, kitusto no ada maawat na. Tay supay nga ibayad na, iti daga ahul-hulugan da. O, kwarta para kada kayo, nanang. Ay, nawaw! Saan kami? Ba't ngagdaw-dawat, anak ko? Awatin nyo kitdi. Pensyon ni Lucio da ito, nanang. Ay, saanan? Ibayad mo kitdi no adapay utang nyo dita. Di mat imbagak nga ibingayan kayo, nanang. Ay, nanak ko, para kada kayo da iti anak mo. Para kada tayo, Da kayo tinang padakkel ken ni Lucio. Iso amayat ti trabaho na.
Deserve you ti makibingay iti pensyon ti anak yo, nanang. Ha? Ala, awatin nyo kit di. Tapno aday gatang nyo iti masapsapul nyo kini tatang. Ay, katagyaman naklaunay ano kasta, girlay. Awan rumbang apagyamanan nyo, nanang. Nagrigatan ti anak nyo day ta akwarta. Saan anasaya at ngayimot ko kada kayo. Bakit? Ada nakita ka kwarta iti silid ta. Ay, wun, inted ti manugang ta itay lakay. Ha? Lukas ka? Agpinpinsunan? Wun, lakay. Naimbag man ta nang ibingay. Amo na mo't nga may nanilusulaang ti anak ta. Eh, nagrigat na yan ta kastoy, bakit? Ada siguro plano ti Diyos, lakay. Kun at least malagip data ti manugang ta. Talaga, ngawan ba'y bagakan girli ang manugang ta? Uray siyak mo ta. Nakasaysaya at ti manugang ta kadata. Akatugangan na. Awan pa'y naimas ama si damot. Itlog laang matyada. Agpinpinsyon ni manang girlay saan ka di nanang. Wan, apay kaday. Agdawat kayo ti kwarta keng kuana. Sigurado adakil ti pensyon amaw-awat na dayjay. 2,000 iti binulan laang matit ited na. Ngamawan pa inted na iti abulan. Ay nao, apay ngay nanang. Diyak amukin manang mo. Agdawat kayo keng kuana Anak yumot ni manang girlay. At nakarbangan yung agdawat iti kwarta keng kuana. Mapanak to iti ayanda inton umay abulan. Urayon tala ang amaalan na ti pensyon na. Kasta ananang. Tapno makaraman tamot iti naimas amakan. Wen ka day, siyak ti makaamaw. Relax ka laang dita, Arthur. Nagadumot tantin luto masinigang bakit? Duwata laang mutamangan. Wala tay bingayak ti manugang talakay. Ay, kat mangitulog ka karudan iti ayan na. Anya turasan? Mabalin mo at ngay dagas mo numapan ka ijay garden ba? Saan nga itayan dati pag naakbakat? Adayumot nga minijay. Mala, siyak to nga rudan ti mapan inton madamdama. Wen, araw sampay lang. Ay, wun gayam. Dandan ni maibusin ti bagas talakay. Ikan na kita kwarta. Tagpauitakan ka na kam Oliver. Manungaminan ti half kaban ita. Ikan na kita 2,000. Ang mumot ni Oliver ti mga subli ti sukle. Ada kwarta iti drawer iti silid talakay. Mga laklat ang arudan. Wunan takas makita mo. Busy ak dito. Ni Airangay kayam. Awan pa yan nag-awit sa puko ta. Awan pa lakay. Busy ka no, ijay syudan. Si kamot gayam ti masabat ko, abalayan Flora. Kumusta kan? Nasaya at lata, mait abalayan Priscilla. Si Kangay. Ay, kasi ti apo. Nasaya at kami mutlata. Iti ayan da gerlin sama iti naggapwam. Iti ayan dangagpay so abalayan. Anya ti inaramid mo ijay aya. Nang ituludak laeng iti sinigang para iti manugang ka. Sip-sip mo da ito yung abalayan Priscilla. Naamuan na siguro nga agpinpinsyon ti anak ko. Iso nga agin sisingpet manain. Anyat ko nam abalayan. Asinaw ti agin sisingpet. Ay, kwa. Awan, kamalilaan ti panakaawat mo iti imbagak. Agpatuloy akaw. Uray sika, agpatuloy ka mo itayin tapno di ka mataktak. Nasalaw ko ni abalayan Priscilla di tadalan itay. Anya ti inaramid na dito'y balayaw. Nangyag iti sinigang nanang. Sip-sip day di ataaw. Ay nawaw. Apay akastamot ti ibagbag ayo nanang. Amo na siguro nga agpinpinsyon ka, iso akasta. Ay nananang, pagpanunutan nyo man ngaminan iti dakas ti abalayan nyo. Madlaw may, kasta talaga dagiti tattao. Sumingpit da no makakita da iti kwarta. Uray idi si bibiyag pa'y ni Lucio, kat kasjayan ti katuga nga kanyak nanang. Di mawat ka day iti pensyon mo.
Uray saan nga agdawat kat ibingayak lata ida kini tatang. Day, naglalaingan ngay dagita akatugangam. Rumbang laang nga ibingayak ida Tano awan ti anak da. Awan mo ti maawat ko a pensyon ita. Jak amo kang kagerlay. Imbis ada kami iti kapsat mo ti agnumar iti kwartam. Makibingbingay mo ten dagita at tao. At damot 2,000 nga ititad ko kada kayo nanang. Napatpatagpay dagita akatugangam ngem da kami iti kapsat mo. No da kami latan ti ikam iti kwarta di mayat kuma. Ngem saan mo ta priority mo gayam dagita katugangam. Anya a klase ka nga anak. Anya nga nanang, andaintid ni manang kada kayo? 2,000 ang tingtid na. Ay nawa, apay ag 2,000 lang. Sigurado adakil ti mauawat na dahi dya pensyon. Wala ata napatpatag dagiti katugangan na. Anya, Tunggal maala na ti pensyon na, dagiti katugangan na ti ibingayan na. Iso Ay. amis mo tinangibaga. na yan ni manang. Kasla saan mo't nga agpampanunot. Dakkel siguro ti itid na kadakwada ngem siyak amis mo nga inana. Para makita no iso matag kasapulan. Makita no asino ti tumulong ken kuana. Hay, barurudak iti dayja kapsat mo. Nasakit tinakam ni nanang ken kamanang. Ay nawaw, apay ka no. Kwarta manan ti makagapo. Kasano kat napatpatag pa dagiti katugangam ngem ni nanang. Ikikakmat ni nanang iti kwarta na. Sagdo 2,000 da iti binulan iti katuganga. Panagkunam ka, di kat umdas ti 2,000 iti makabulan? Anya? Manang, iti kinangina ti magatgatang ita. Kurang ti 2,000. Nukurang ay kat na yunam Anya, klase ka nga anak. Imutam kid din ti mismo nga inam. Apay ngamin nga ikampay lang dagiti katugangam. Ninanang latsa kuman Ay na, sa anak amaawatan, tawan pa'y asawa, mading ko. Amumat nga agmay-may sa nga anak ni Manong mo Alusyo. Ken pensyon na ti kwarta, amaaw-awat ko iti binulan. Ti bagam kit de, imot ka. Amok kahit mula ang ti agpa-impress ka dagiti katugangam. Iso akasta ka. Agawid ka numot ni Ira, linaw lakay. Ha? Asino tinakadamagam? Bakit? Isumutimbaga ni Girlay, idinasabat ko di tadalan. Ay, kat na saya at ano agawid mo tapo ko ta. Nasurok ang makatawon mo tan adita nakitkita ni Ira. Naku nampay, bakit? Magiling ta kay ti saba, tayo ti paborito na day jay lakay. Anya pa, Sa balaang mo ti ado dito'y balay. natengay nga ta. Adabo nga ti mulam aya. Adawa basait bakit? Malaburas nga road tapno adda maramanan ti aputa. Kumusta mo timbiyag di syudad ay rapok? Ado nga ro ti paggastusan, apong. Agtipid ka Isumit ti aramidak, apong. Ano awan ti abastaw? Agtix ka kinanang mo. Tamang ipawit kami tinataang. Wen, apong. Ay, huwag gayam. Ada insangput mi asaba. Ay nawaw, kaya't kulaunay dayta, apong. Isawa nang ilingta kami. Tamo mi apaboritum ti saba. Agyaman aklaunay, apong. Ewan, kano agsubli kay di sudad ngay? Makalawas laang ti bakasyon ko. Nagbiitan. Iso asulitan tayo tapno makapagbanding tayo mat, apong. Adaman madlaw ko, nanang. Anya ti madlaw mo, Ira anak ko. Talong aldaw kun dito'y balay. Ngamjak pa'y nakita ni Apong Flora. Adda ijay balay da Apay asaan nga umay dito'y balay, nanang? Ay kwa, ay jakman amukin ni apong mo anak ko. Busy da siguro Kasla saan kayo mat asigurado iti ibagbagayo, nanang? No kayat mo si kalaangan ti mapan ijay balay da anak ko. Anya? Naliday kamot anagawad bakit? Apay ka dahil?
Naranaak ni abalayan Flora ijay palingki itay lakay. Kat, Saan nakakinasalita? Kan kinusilapan nakpay. ay nawaw. Apay kanumot akasta. Ay, tsak man amo lakay. Hamangan man no ada nagapaan yaw. Awan mo't amo. Kasaritam ni girly Amangan no di mo amaw kat adagaya mo inaramid mo anak asaktan tirik na ni abalayan Flora. Bakal! Anya ti parikot ayan nanang. Ay, kinusilapan nak ngamin ni abalayan Flora. Idinaranaak ijay palingke anak ko. Apay kanumot, jak man amo iti inam. Adda ka din nagapaan nyo kininanang. Awan mo't nagapaan may. Ngamno apay akas jay mo't titrato na kanyak. Kasla akit din angin alabsa-labsan na laang ijay palingkay. Bayan nyo nanang, takasaritak tuman ni nanang. Ibagam ano adda parikot na kanyak. Kat idiritso na, tapno mapagsaritaan may. Sana kasjay akos kusilapan nak, ajak mo't amo ti makagapaw. Saan asyak ti ibabain nyo kadagiti katugangak nanang? Ay nawaw, ibabain mo't asasawam. Saan kamot nga imbabain Kuskusilapan nyo kanuma ng amin ti katugangak. Basol na mulaang. Anya? Basol na ata isuna pay laang ti agnumar iti kwartam. At damat ititad ko kada kayo nanang. Kan may sa pensyon ni Lucio dayjay. Di kay man agbalin ama naging bubukod. Di mo ni kalintigan ti kinapuskol ti rupa dagijay at tao. Nanang sikat tinapuskol ti rupa na. Agraman pensyon ti sabali at tao pag interesan niya. Kasla kayat yo abukudan tayo ti pensyon ni Lucio. Ha? No siyak ti da kayo. Kasari tayo ti abalayan nyo. Agsorry kayo tapno saan akumpormi ti mapampanunot na. Di yu panggapan ti makiapa kadakwada. Tatalaga adi kay ikan iti kwartayo, nanang. Saan kumaakasta, anak ko? No kasta nga rod, di kay basta gumurgura iti padayo a tao. Agbain kayo umata. Wine, agsuri akaun kan abalayan Priscilla, anak ko. Pasensya kan ano kinusilapan ka iday abalayan Priscilla. Nakla atak nga road, idi kinusilapan na. Katawan mo't amok anagapaan ta abalayan. Kamalik dayjay abalayan, iso asuray. Sapay lakuma at mapakawan na. Napakawan ka ang abalayan. Agyaman naklaunay nung kasta abalayan. No adda inaramid ko adi mo nagustuhan. Idirit sumla ang kanyak. Tapno amok mo't Awan dakes nga inaramid mo. Siyak ti ayan ti bidot. Iso nga imayak, takayat ko ti agsuri keng ka. Ay, nawaw! Di kaagbalin anatangsit kan managing bubukod. No adda pagsayaatan, ibingay mo. Iti kasta kat napimpintas ti agbalin alinnangan yo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anya
Anya ti plano darenan inton baro at tawan nanang. Agloto kano dito'y balay. Dito'y kaming tungarod ama ki New Year nanang. Da kayo ano mayat kayaw. Awan mo dakes na. Mayat kami nanang. Sigurado adakkel ti budget daket. Makaramanda tao iti naimas. Jak amaw no mano ti budget da. Awan mo imbagada kanyak. Sigurado nga agpalit yun dagita nanang. No adda kwartayaw, di nayunan nyo ti budget da. Ay nawaw, saanan nanang. Sigurado nga adda kwarta dagi jay. Anya? Una, tagpadadamat nga adda trabaho na. Saan akas kada kami kinilakay ko. Saan aga puta adda trabaho da adwa, ket adu ti kwartada. Adu mo lang ti paggasgastusan dagi jay, Pauline anak ko. Ninanang mat, uray di da ibaga, amuklatan adakkel ti urnong da. Kaano agpurchase kay ti luto tayo intun baro atawan? Pauline, bakit? Ay nalakay, saanan ang masapul nga aggastos tayo. Ay no, kanya nga ti luto tayo. Makipangan tayo latan iti ayan dananang. Agluto da kano ijay. Sigurado at ikabsat mo man ang taggastos. Ado ti kwarta dagi jay, si kakit di mo't. Wana angam nakababayin mo, no kanayunan tayo. Imbes amaragsakan ka tamakatipid tayo. Kastapay laang tibagam kanya. Ay nawaw ka dulpo. Adamot kwarta tayo. Oray simple lang ngamin amakan Yak kayat ti simple laang. Anya? Sigurado nga ado ti makan nga iluto dananang iti ayanda. Amangan no adda pay lechon At least ijay, makaraman tayo iti naimas. Itad mo nga rog kadakwada ti kwarta nga ipurchase mo kuma. Tay sudan ti makam mo. Ay dagulit kamat dulpo. Saanin ko naklangaruden? Isudan ti makam mo. Bakit? Dito'y kanong agbaro at awan damanang Pauling. Awan matdakas na di talakay. Masapul anayunan ta ti budget. Talo dalaang mat. Ni Manang Pauline, ni Manong Dulpo, kanti ka anakan ta. Sa bagay mo't kid di Aywan gayam. Inawagak ti gayam ko kat ada ka no ti available alitsyon da. Mangi-reserve ka nga rudan, bakit? Gibasit la ang siguro ti gatangan tayo anya. Wen, bakit? No anya ti umanay ang ti budget ta, isulatan Tinapatag kat ada pagsasangwan tayo. Agpakada kami, narenan ading ko. Agan-anad kayo, manang? Agyaman kami iti makana. Nabsog kami. Kanada pa'y take out me. Awan ang yaman na, manang. Inton umay atawon tumanin Wen no at the budget tayo, manang. Adda. Da kayo pa'y laang mataya. Ano niya? Ti kayat ko asawan. Da kayo pa iti maawanan iti kwarta. Kat adda mo trabaho yung agasawa. Amangan no din ni amaw kat milyones mat gaya man ti kwartayo ijay bangkaw. Anya ti makunam iti diskarte, puldo. Nakababain, bakit? Na, talaga ka di adi mo maawatan ti bagbagakan ka? No saan lang ay mawag ni nanang kanyak? Saan nagpakita ijay? Ay nawaw, di ka makauawat mo't. Awan nga rod budget tayo. At the budget tayo, talaga laang adi ka makontento. Tunggal at the okasyon kat kaya't mo abongga amin. Basol ko pa'y gayam ita. Anyan tulaangan ti panunutin ti pamilyam kanyak. No kanayon ama iranranod tayo. Ang mga no panunutin da sa dutak. Ay agulimag kandol po. Nagadulakit din nga bagbagam. Pudnungot ngamin. Nakababain no da tayo akanayon ti may ranranod. Ibirbiro ko lang arudan tapno saan tayo nga aggastos. Kastapay laang mat ti bagam kanya. Kasangay ti anak ta inton mayo, Renan lakay. Un nga raw bakit? Nagpartak ti pa naglabas na daw. Anya nga tati iluto tayo. Sikaman bakit? Agluto tayo no agpakater tayo. No agpakiter tayo, sigurado ang manginaan tayo. Ngam saan tayo mat amabanog nga agluto. Sikaman no anya ti planong bakit? Ay amukon. Kasaritak laang ti kasinsin ko analaing nga agluto. Sino ang kasinsin mo? Ni Jenny lakay. Nakitkita mo day jay. Ay win! Jay vlogger ang kasinsin mo. Wan lakay.
Adu ti ammo na day aputahe. Isulaangan ati tangdanan tang agluto tapno makatipid tayo. Sa ludsudam, ano man ti tangdan na tap na mota? Wen lakay, kasaritak to. Sigurado nga umanugot day jay. Sa dino tinagapwam, Lile. Iti ayan ni kasinsin Jenny, nanang. Ay nawaw, anya tinaramid mo iti ayan ti kasinsin mo. Ada nagsaritaan may. Isu nga minti tangdanan mi nga agluto iti pagsasangwan tayo, inton kasangay ti apuyo. Ay wun, kasangay ni Jeric inton mayaw. Isu ti isagsaganaan mi, nanang. At dapay kwartayo aya. At damat basit, ananang. Amumi nga adu ti paggastosan mi, isong agtip-tipid kami. Wun anak ko, no anya ti umanayan ti budget yo, isu ti anusan tayo. Wen, nanang. Gumatangak tulaangan iti balon, tasyakon ti agdecorate iti venue. Makatipid kami no i-DIY mi, nanang. Ala, ibagam to nga road no kaano, tatumulong akmo, tanak ko. No kasta, agluto kayo inton kasangay ti kaanak ha? Wen manang. Amangan no mabalin nga igiddan tayo met ti kasangay ni Gerald a kaanak ha? Ha? Anyat ket mo sa wen manang? Igiddan tayo ni Gerald. Mayumot laang ti birthday na dayjay. Tapno double celebration. Tapno makatipid tayo met laang ano mamaminsan ti selebrasyon. Mabalin bait. Ngam saan ka sigurado no manugot ni Lile, manang? Napikit din asaan. Para mat iti kaanakan na. Tapno mapadasan mat ani Gerald ti ag-birthday. Kasaritak pa yung umunan ni Lile, manang. No anya ti ibagana akat iso ti masuraw. No apay ngamin ang masapol nga igiddan mo iti birthday ni Gerald, ti birthday ti kasinsin na. Ay nawaw, mayumot lang ti birthday ti putot mudol po. Kahit anya ko maita numayo. Oh, di si ka taggastaws. Nakababay hindi kasta. Agraman birthday ti anak mo. Sa bali at tao ti paggastusan. Abusado ka matlaunay. Kapsat ko mat ni Renan. Uray pa'y kabsat mo ni Renan. Amumlat ta ti limitasyon mo. Nang runa kat ada asawa ti kabsat mo. Nagadula ka nga ibang bagamong. Ada ka diintad ni Manang Pauline nga inayon tayo iti budget para iti makan lakay? Awan mo't nga rod bakit? Ay nawaw, apay nga awan. In-text ko itay, kat ti reply na. Datapay laeng ka no ti makaam mo. Anya? Jakman ammo kan manang ko. Makigiddan datap no makatipid tayo kunana. Ngam sulo ta gayam ti gastos. Day taro bakit? Mo saan tamot nga umanugot iti kayat na. Sigurado agumura day jay. Isudala ang gayam ti makatipid ano kasta. Ipagarup siguro ni Manang mo nga adu ti kwartata iso akasta. Free rider meten akanayon. Pudno launay bakit? Sapay imanugot tan iti kayat na. Nakababain ti kasya nga inaramid mo itay, Pauline. Ay nawaw, anya tinakababain nanang. No agsasao ka iti sangwanan dagiti bisita, ket kasla si ka tinaggastos. Awan matimbaga asyak tinaggastos nanang. Saan mo nga imbaga? Ngam kasla iso ti kayat mo asawan iti speech mo. Ni nanang mo. Sensitive ka laang. Nakababain mo't iti ipag mo. Na out of place pa yan di anak da. Kasla ti anak mo laeng mo tinag-birthday. Agpudno kayo man kanyak nanang. Addan samot paborito yung apuyok. Nay, awan Iti kasta pa nagsasauyo, kat amuklatan nanang. Patas laang ti trato kadagiti apaw. Ti kanyak laang kat amuam ti lugar mo inton sumarunaw. Tapno saan anak kababaen ti pamilya tayaw. Iti ayan ni nanang ti pag-birth dyan ti anak talakay. Mabalin lang tamang bakit? Diyak kaya't ama pasamak ti napasamak idi napalabas atawan. Napatag ti kaanakan ta kanyak ngam diyak magustuhan ti ugali ti kapsat mo. Mawatan ka bakit? Agbain mo't siguro no iti ayan ni nanang ti pangisilibraran tayo. No daduma kat abusado nga minon ni manang. Free rider matan na kanayaw.
Day tangarod lakay. Idi na palabas atawan kat na out of place mo ti anak ta. Ipilit na ngamin nga iso ti agpaayayam kan ag-MC. Anya ti kunam, Lili, anak ka. Dito'y balayo pa ilaang ti pakaangayan ti kasangay ti apuyo, nanang. Iti balay da katugangam ngay. Jakon kaya't ama pasamak manen, tinapasamak idi na palabas atawan. Akaslan ni Manang Paulin tinaggastos, nanang. Ang mga numakigidanda manen, kat da kami ti agrup-rupa a free rider. Free rider, kunam? Free rider as in mairanranod kat awan met ti naitulong da. Saan met kit di ati kaanakak ti ayan ti parikot, nanang? Ti ugali ti kabsat ti asawak ti kagurak launay. Maawatan ka, anak ko. Inton umay alawas, agdalos tayo dito'y balay, nanang. Rogi akon ati agdalos. Tulungan daklaeng nunawaya kayaw. Anya ti kunam renan? Iti ayan ti katugangam ti pakaangayan ti birthday celebration ti putot mo. Un manang. Ay nawaw, apay nga ijay nga eh. Un tay sumot ti kayat ni bakit kaw. Talagamot day di alili ah. Amo ka, di na kayat maigiddan ti birthday celebration ti anak ko. Madimot nga min timpakita mi dinapalabas atawan. Ha? Anya ti di yun nagustuhan aya? Na out of place ti anak mi manang. Kan nagsasaukay di kat kaslada kami ti free rider. Kadda kami mo tinagastaws. O di saan lang? No di na kayat, saan mi nga ipilit? Grabe kayumot iti kaanakan nyo. Si katen ti parikaw, manang. Day tanga ugalim ti maday. Anya? Agdan to aldaw dagita nga agasawa. Kauawid mo lang. Napudot ti ulom. Apay ya. Amo ka, di da kayat mairanod tayo, iso akas jay ti inaramid da. Ayunay kan bakit? No ti kasangay man ti dakdakamatam. Pangaasim ta agmubuon kan bakit? Ay nawaw. Husto lang tinaramid ti kapsat mo. Tapno saan tayo matlaang mairwam a free rider tayo akanayon. Kinaimot ti kasjay lakay. Apay kung mangagsakit tinakam mo. No para kanya, husto lang tinaramid da. Tapno surusuruan tayo mo ti tumakder iti bukod tayo asaka. Hay, jakamukan ka. Sana mabalin atong palbyag at free rider tayo itinagrigrigatan ti kapsat tayo. Lukas jay ti kapanunutan tayo. Awan kasanong agprogreso ti biyag tayo. Awan mo't dama ng Paulin, lakay. Di na sinumbatan ti awag ko bakit? Ay nawaw, apay ka no. Gimura laki di dahi jay. Iti anya aga po agumura ngay. Awan mo't dakas nga aramidin tayo kadakwadakat. Ta saan igiddan ti kasangay ti kaanakanta? Day talaang ti makagapaw. Awanan, nairwam mo't ni manang atunggal adda ti okasyon kat free rider dan. Awagan manen lakay, barang sungbatan na. Asino ti mo awag aya? Itay pa nga agun-uni ti cellphone mo, ngam di mo sungbatan. Tinalaing akabsat ko ah. Ay nawaw, ti kabsat mo gayam. Katapa ti mo sungbatan ngay, ang mga nunapatag ti bagana. Saanan? Itan niya aga po asong batak pay laang ti awag da. Amok mat anababa ti panagkit-kita dagijay kada tayo. Agar aramid ka man ngamin iti iso bakit? Ha? Asino ti saan nga agsakit tinakam na iti kasjay nga aramidan da? Kasla saan a pamilya ti pangibilbilangan da kada tao? Oho, feeling biktima ka man ako nakon. Iti anya agapaw adi kay napan iti espesyal nga aldaw ti kaanakan yaw, Pauline. Asino mat nga iti saan a masakitan no kasjay laang nanang? Ay nawaw, dayjay laang ti pagsaksakitan tinakamaw. Una, ta free rider kami kano? Pudno mo't a free rider kayo. Tunggal Paskwa ken baro atawan, ket dalili ken rinan ti aggas-gastaws, tapno laang ada pagsasangwan tayaw. Ita kayat yumanan nga agiddan ti birthday ti agkasinsain. Gaputad da kwartada, isuda ti kanunungan niya. Awan ti kanunungak. Ti kanyak laang ket sorsoron nyo mat ti tumakder iti bukod yu asaka. Uray pa'y kapsat mo, saan anasaya at akitaan a free rider ka akanayaw iti nagrigatan da. Anya?
No panunutom ana imbag, ada ti maadal mo iti imbaga ti kapsat mo, anak ko. Saan adakas ti mangiranod iti kapamilya, ngam adala ta limitasyon, tapno saan kayo ang mairuwam. Kan sursuruan niyo ti tumakder iti bukod yo asaka. Ay, nawaw! No saan ang napagustuhan ti kayat mo, di mo guraan ti kapsat mo. Sursuruang kit di ti tumakder iti bukod mo asaka. Tauray bak ng ti kapsat mo, saan ang nasayaat nga iso akanayon tinamnamaam ang mangiranod ken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Pasensya kan Maricel, imawag ngamin ti supplier kat nabayagan ti panagsarita mi. Ay nawaw, okay laang mare. Maawatak mat. Anya ngamin ti gagaram. No okay laang keng ka kat nayunak ko mati utang ko mare. Anya ti utangam aya, wag manan. Wen, jacket matan ti utangak. Nalamok ngamin ita kat iso ti birukan dagiti customer ko. Saan mo pa'y matanabayadan ti wagwag nga imo na nga inutang mo, mare? Ay kwa, ikanak iti dua alawas apawayway mare. Agbayad aktuken ka no ada mapaglakwak. O sige, ngam saan ko maamabayag takasapulak mo ti kwarta. Wen, dua alawas laang. No adamat kit di mapaglakwak, agbayad ak adagos ken ka tapno di mo mat ko na. Mapanak pa'y man iti bodega ni Shona, tatang. Ay nawa, anya ta ramidam ijay. Awan makide, mapanak laag sirip iti bodega na. Kan kita akmatla ang ti presyo dagiti ukay alako na. Apay amapan ka pa'y lagi day, kat amumot nga agpadpada tila ko yo. Ni tatang mo't, masapol ang maamuak ti presyo na. Iti kasta, may adjust ko ti presyo dagiti ukay alako. Anya, Una, tapno siya ti paggatangan dagiti customer na. saan anasaya at ti kasta akapanunutam ka ti anak ko? Di kay madanagan, ta saan kumat nga ipadlaw, tatang. Ayun kayam, ada mangi deliver iti ukay inton madamdama. Awagan nak no adadan dito'y balay, ta siyak ti mang receive. Nilusin samot ginang i-deliver iti ukay dito'y bodegam. Wan kasi, iso ti supplier ko. No kasta, may sagayam ti supplier ta? Talo ti supplier ko. Aya, When tanong out of stock ti maysa, ada pa'y doa backup ko. manungay ti panangilaklakom iti kastoy akod ti wagwag. Secret. Saan ang mabalin nga ibagakan ka? Amumot, agpada ti lakot na. Saan kumat asorotan ti presyom, agdamdamag aklaang mat. Apay si ka, mano ti panangilaklakom itikas na abel, aya. Ay, kwa. Oh, makitam day ta. Uray si ka, di mo maibaga kanyak no mano ti presyo ti lakom. Ay, good morning, Marishuna. Ay nawaw, mayat ti isang mo ita amare. Kasla naragsak ka. Ay, wala. Naibus ngamin tilakok a jacket, Mare. O, di makabayad ka matan iti utang mo kanya. Ay, kasyempre at to'y tibayad ko, Mare. Ay na, agyaman naklaunay, mare.
Isupay nga igatang kumanen iti ukay nga ila ko. Ay kawan tapno adamanan utangak. Saan mat kit di adakis ti umutang? No lakit di ammom ti agbayad. No kasta, okay lang keng ka nga umutangak manan? Amare, basta agbayad ka. Kas iti sigod, do alawas laang ti pawayway nga ited ko. Sige Mare, ikanak nga rod iti may sapay Mare. Jay kumapuro a jacket ta iso ti bestseller ka. Okay, sumurot ka kanya, tagpili ka iti kayat mo. Tapno awan to ti pagpabasulam, no anyaman ti kargana. Kumusta ngay bakay? Ti anya lakay? Binayadan ka din ni Maricel ti utang na kengga? Wen lakay, binayadan na ti sigod nga utang na, ngem imutang manan. Apay ka di? Okay. Nakabayad mo gaya man. Kunaklakid din saan pa? Apay an nasaludsod mo lakay? Awan tanakitak anang restaurant da itinubyo na di sentro. Dakkel siguro ti ganansya na iti jacket nga inutang na kanya. Pag kunamot bakit? Ata na ibus kanumot adagos tila ko na. Talaga na diskarte da di babae. Nako nampay lakay. Nalaing amang ibirok si ka. Iso na lang tapuro utang mo no kasta nga dagatangan na ken ka. Dayjay lang Ang tinapatag kat bayadan na ti utang na. Ado tila akom awagwag Maricel. Adda ka di kurso na Madam Katey. Kaya't ko la maamuan no asino ti supplier mo. Ay kwa. Ni Marisyo na ti supplier ko, Madam. No kasta, suki nakagayam dayji a babae. One, apay. Manungay ti panangilaklako na iti may sabil a jacket. Ay kwa, depende mo't Madam. Adda 8,000, kan adda mo't 10,000. Depende mo't laeng no anya ti code apelyam, tasan mo't nga agpapada ti presyo. Kan depende mo't laeng no anya nga style ti jacket. Daytoy ako, manuti kastoy. Ay kwa, 10,000 dayta, Madam. Ay nawaw, nangina mo gayam. Ha? No siya kat 9,000 laang ti panangilaklakok iti kastoy ako. Adayo analaklak kagayam ti lakok. No kayat mo, di siya kon ti pagpasuplayam. Agpapautang ka kaday, Madam? Mabalin latamot, 1 month to pay. Ay kamayat nga rod, ano kasta, Madam? Ay wana, dakdakkel pa'y ti ganansyam. O kayat mo ti agpasuplay kanyak, mapan ka lang ijibalay sa pagsaritaan ta. Adala kong akot, Madam Katey. Adda 15,000 laang ti may sa abel. Nalaklakangam ti lako ni Shona. Dakdakkel ti maganansyam no siyak ti pagpasuplayam kunak manen. Mabaling ti utang, Madam. Ay nawaw, di mo't imbagak kang kaamabalen, 1 month to pay. Ay ka pautangan, nakman nga road iti may salaang, Madam. O sige, ipa-deliver kun to iti ayan mo. Okay, Madam. No mabalin, kat itangaal daw matlaang kuma, ta isupay no ada may lakwak. Mabalin latamot. Ipa-deliver ko iti kaanakak no sumangpet. Agpirma ka pa nga umuna iti listaak, tapno ada ebidensya. Ay wan, Madam. Awan parikot iti dayta. Agpirmaak. Unay kan kate. Apay man ang tatang. Ni Maricel asuki ni Shona mo't dayjay. Ay nawaw, suki na idi tatang, saanen ita. Anya timbagbagam iti dayjay Maricel. Imbagak laeng met analaklak ati lakaw. No siyak ti pagpasuplayan na, dakdakkel to ti ganansya na. Agar-aramid ka iti iso. Ni tatang met, kasta at talaga ti negosyo ako nada. Anyan tula ang iti panunutin ni Shona. Numaamuan na ti inaramid mo. Aga-agaw ka mo't iti suki. Awan ti inagaw ko tatang, ni Maricel ti nagdesisyon nga agpasuplay kanyak. Ay sus, ta ikalintagang pa lang ti dakis nga aramid mo anak ko. Sa dino tinagnaam itay, Jimmy lakay. Iti anda Maricel. Abay ka di. Nakitam ka din no adda in display na awagwag. Ado mo ti nakadisplay tayo limabasak bakit? Ay nawaw. Abay ka di. Doa bulan nun asaan nga imiimay dito'y balay. Nangalaan na ngay nga ta iti ilaklako na. Ada siguro mo tali sa bala supplier na. Nalabi takas na. Binayadan na ka dito utang na ken ka? Wala kay, binayadan na matkit di.
Mas daawak lang, ta saan matin nga umay dito'y ayanta. Tinapatag katawan utang na kin ka, bakit? Nagsapol iti sa bali a pagpasuplayan na. Awanan ti maramidan tayo. Kasta talaga ti negosyo, bakit? Atoy, agbayad akon, Madam Kate. Nailakom ti inutang mo akot kanyak? Wen, Madam, naila ko aminen, iso nga umutang akmanen. Ayun mano ti utangam. May saabil laang, Madam. Bill ti daster ngay, di mo kayat. Amangan numaornong ti utang ko, Madam. Di bali ata amo mati agbayad. O sige, saggay sa nga rod ti utangak, Madam. Agpirma ka manan iti listaak. Iti kasta kat makasigurado ak nga agbayad ka. Anya tinapatag nga ibagam kanyak, lakay. Bakit? Amo ko no asino ti supplier ni Maricel asukin. Asino? Ni Kati akalugaran tayo mutlaang. Aya, Uy, nakita ka nagturong ni Maricel iti anda Kati itay. ang anya nga ron ti maaramidak no ni Kati maten ti kayat na apagpasuplayan. Imbagak lang, atap na mo, bakit? Saan ko mga iso ti pagsakitan tinakam mo? Di ba alilatan tadamot ti customer mo. Naksayan lang iti maysa. Wen lakay, pagyamanak lata. Ngamin, nagbalin asukik ni Maricel iti makatawan. Uray no inut-utang na dagiti lako. Saan ka di nga imay ni Maricel dito'y balay, tatang? Awan mat anak ko. Apay ka de. Ay nawaw. Apay ngay akas tamot kan ti aramiden na. Apay aya. At dapay ti utang na adi na binayadan kanyak, tatang. I-text mo Di na nga rod replyan dagiti text ko kang kuana. Wano saan, mapankalaangan itayanda. Iti kasta, makapagsarita kayo iti personal. Narigat mo't laang no text laang. Da kayo pa'y man nga rod ti makaamo iti bodega, tatang. Ang mga no umay ag-pick up ni Gladys iti ilako na. No maira na nga umay, kat awan ka dito'y balay. Ibagak nga urayan nakalatan na. Nasaysaya at pa'y, tatang. Narigat no agkamali kayo. Anya ti aramidan nyo dito'y balay, Madam Kate. Imayak tag singirak. Ay, kuha, Madam. Tibayad ti utang mo ngay. Nalipatam samot nga da utang mo kanyak. Ay, awan mat nga rod pagbayad ko, Madam. Ay nawaw. Apay nga awan. Kas makita yumat. Saan anaibos tilako? Amok asaan asyak ti naggapuan dagita abel. Saan asyak ti luklukwam, nay. Kitaan nyo nga minti nakadisplay Manmanulaeng matinabati adaster kan coat. Ti dadduma in pautang ko. Urayak laang ang makabayad da. Iti kasta, makabayad akmet iti utang ko kada kayo, Madam. Makabulan lang ti ited ko apawayway mo. Takasapulak mo ti kwarta. Masiksikuran launa yung tatang. Makatawunan tinapalabas. Ngam aging gaita. Saan pa'y anakabayad da di Maricel? Makabulan lang titulagan mi ide. Basol mo Ay nawaw. Basol ko pa'y gayam ita. Saan ka di nga inagaw mo ni Maricel? Asukin ni na akong kompetensyaam. Diya mga minamo at iwod gayam dayjay. Kanya nga ita, si kamot laang tinagarami diti parikot mo. Tulungan na man kiding agsingir, tatang. Si Kantupay, di mo masingir ti utang na. Siyak pa kitday, alaklakayanan. Sayang dayjay no saan ko masingir, tatang. Dakkel pa'y mati utang na. Day ta ti kanabam. Aga-agaw kan tumat ngamin iti suki. Nauma ako nga agsingsingir kang ka, Maricel. Ay na, di mo matipigsa at amangagdag iti kaaruba. Ay katagbayad ka ngaminin Awan nga rod kwartak. No adda ko ma, di nagbayad akon. Di ka mat makaw-awat. Anay ko. Nagpuskol mat ng tirupam. Apay ako mabil ka ngay. Day tati ganabam. Si kalangarudot tinakautang. Ti ko nam kaday kat sa anak abumalas, Lintik lang ang walang ganti ako nada. Daytoy matiparaking ka. Aday ko. Sige. Ipatipok ko. Aya, lumaban ka pay? Anay? Kurang pay? Saan asyak tikap kabilang ko na? Tatalaga lumaban na. In pabarangay mo't gayam kanun ni Kati ni Maricel.
Ay nawaw, itian niya aga po matlakay. Tanaglaban da kanumot iti paraangan da Maricel, iti na minsan ngal daw. Anya? Ti istorya dagiti kalugaran tayo. Katadda kanu utang ni Maricel, adi na nabayadan. No daduma ket narigat met ngamin a masingir dayjay. Masapol nga agad jas da tao no iso ti kasangsango. Imbaglangan bakit tawan ti issue yu akas jay. Tauray utangan na dagiti lako ket mayatlat ta ti nakisaritak ken kuana. Naimbagman, tanalagip mo timay. Adtoy, sangaribo. Ay nawaw, sangaribo laang. Ano taday talang mati adda, madam. Ay una yun, Maricel. Natawunanon day jay nga utang mo. Kaanon to ang makabayad ka no sang sangaribo laang tiit-itid mo kanya. Ay unay kan, day talaang ngarud ti kabaelak kunak. Hindi ka pa agyaman tauray kaskasano kat malagip ko ti agbayad. Hay na, jak amom. Dakkel ti lugik iti reji a Maricel tatang. Anya garot ti maaramida, makit lumaban mo't garod. Kaanon to ang makasingirak no kas jay laang. Ano sa muna? Anya garot ti maaramidan tayo, nukas jay lang ti kabailan na nga itid iti binulan. Kunaklakit din no pagsaya atak, tasyak ti pinili na supplier na. Saan gayam tatang? Sakit ti ulo laang ti impain na kanyak. Oho, pinili mo't ngay bagbagang. Kat no inagaw mula ang ni Maricel kensyo na. No amok laang tatang. No amok laang atiwod kan tangsit day di a babae. Diyak kuman pinautangan. Naladawin day ta pa nagbabawim anak ko. Malas mo, tati suki nga inagaw mo kit utangera, ken tiwad magayam. Ay nawaw! Aramidam ti maiparbang. Di mo perdian ti kaduam a negosyante. Tapno ti negosyom kat mabendisyonan. Kang runaan iti amin, mayadayo ka iti pakaysagmakam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kapayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay, maibus man ang ingredients. Ay nawaw, kasarsarita man ti bagimon bakay. Ay, kasanumot nga min lakay. Jakmet maalat ti timpla ti kimchi nga imparaman ni Auntie Stella kanyak idinagpasyar dito'y balay. Apay ti kimchi kaya. Agarami dak tapno addamot ilako. Tapno saan laang amerienda ti aramida. Agkita kay ti internet Uno saan? Agbuya kay ti YouTube. Sigurado nga da impos day day. Inaramid kunday talakay. Ngam sabali ti raman na. Addalakit di secret recipe ti nangaramid iti dayja a kimchi. Di ag trial and error kalatan bakal. Winen bareng maalak kumamot ten ti timpla kayat ko lakay. Agnganga ka lakay. Anya? Agnganga ka ta iparaman ko ken kati kimchi nga inaramid ko. Naalam mong titimpla kayat mo bakal? Ay nawaw, agnganga ka pa'y ataramanam. Oh, anya timako nam lakay. Ay, may sapay man bakal? Agnganga ka Oh, anya timako nam itiraman na lakay. Wow! Awan nagdumaan day ti kimchi para man ti Stella di bakal?
Panagkunak kat na alam mong titimpla kayat mau. Mabalinad lakay. Agarami dakmet iti kimchi, ta inayon ko kadagiti merienda alako. Di daman ng tibaro arisi pa, bakit? Una, ngam sekreto klaang mata. Manumat nga aldaw at trial and error ti inararamid ko. Tapno laang maalak ti timpla kayat ko. Adaak, Manong Danilo. Awan ni Danilo dito balay ipag. Adda trabaho na ita. Isublik lang ti binulod mi nga adaptoryo ipag. Ay nawaw, nagadu kimchi. Lakom dagita ipag. Un ipag. Ipadas ko man mati agla ko iti kimchi ako nada. Manungay ti maysa. 100 per tabla ang ipag. Gatangak man ti maysa ipag. Ayun tapno maraman naman. Iso na laang ata awan intugot ko a kwarta. No okay lang kang kakat i-gcash ko lang ang tibayad ko. Okay lang ang ipag. Mauray ko man. Okay, di ka madanagan ta i-gcash ko matla adagos apaman ang makadano nak ijibalay. Nabatik ngamin ti silpon ko kat. Umay ka taraman ang tato'y ginatang ko kun ipagmilan Carlo Lakay. Ay no. Ay niya ti ginatang mo aya. Lalabaga mo eh. Korean food da ito'y lakay. Kasto'y ti kunada a kimchi. Saan ka mahilig iti kakastamakan, bakit? Ramanan talat tamot Inaramid ni ipag da ito'y. Ramanan tano na imas mula ang titimpla na. Ni bakit met? Kasano kumaama ibagak no na imas? Uno saan? Kadyak met ammo no anya ti raman ta kimchi nga ibagbagayo. Iso nga ron nga ramanan ta tapno ammom ti raman na. Agna nga ka. Kanya nga da ito amakan. Apya kas ti raman na. Naimas matlaang lakay. Korang mo pa'y. Saanan? Kukam latan. Dawatak tuman ti recipe ni ipag tagarami dakmat iti kimchi nga ilakok. Anya? Kompetensya ni ipag mo. Kat, anya ko maita. Saan mo't adakas no aglako akmat iti Korean food. Nangyagak manen iti ila ko yun, Nana Adora. Anya nga'y tainyag mo balasang ko. Merienda pa ilaang nana. Kimchi nga'y. Naibusan ti in-display. Awanan ti ilako. Ay nawaw, naibus adagos. Wanmat. Jak ammo ang mahilig gayam dagiti kalugaran tayo iti kimchi. Oray siyak ngamen kat idiramanak makapaadek sika. Kursunadak titimplam balasang ko. Ay kat nasaya at ano kasta nana. Malata garami dakman nga rod. Aywan balasang ko. Agaramid ka itan. Una na, mapanak lagumatang iti ingredients ijay sentro. Sigurado akurang ngamin ti ingredients anabati ijay balay. Sige, urayan may. Busy ka mo't ipag. Ipak ko man dagiti lakok ta itulod ko iti ayan ni Nana Adora inton madamdama ipag. Adda ka di masapul mo. No okay lang kang ka. Mabalin ka di ang maamuak ti sekretom iti kimchi nga aramidam ipag. Ti recipe ka di ti kayat mo asawan ipag. Wen, recipe ti kimchi alakom ta agarami dakman mo't. Anya? Planok mo ngamin ti aglako iti kimchi. Magustuak launay ti raman ti kimchi aginatang ko kang kakat. Ay, pasensya kan ipag ngam saan mabalin nga ibagakkan ka ti sikreto. Anya? Isumo ngamin ti negosyo. No kayat mo, mabalin nga kita ka iti Google wano YouTube. Ado ti recipe ichay. Ay nawaw, imot ka mo gayam. Para recipe laang, iimot mo pa'y. Ay nawa. Apayin Lucy. Anyat inararamid mo diti kusina. Agkaiwara mo dagiti ingredients kutsara ken plato. Kas makita mo't, agar aramidak iti kimchi. Nagadumot tinday ta. Agulimak ka man dita. Maibos mo nga ron tayo naramid mo. Ay nawaw, saan amakanda kita? Jak pa'y naala ti timpla akayat ko. I-google mo lat tangaminan Sayang mo't ingredients no ibasuram lang dagiti nararamid mo. Inaramid ko day tangam sa balim nga rutiraman na lakay. Makapaasar tumod day nga ipagmela ni. Parigatan nakpailaang mo't. Anya? Recipe laang mati daw dawatak kankwana ngam iimot nakigdi.
Sikreto siguro mo't Amom mo't negosyo na dayjay. Nasubraan ti kinaimot na. Agraman recipe, imot na. Makapabusor. Madlaw adi na kaya ti maartapan. Ay nawaw, agtutulad kamot ngamin lose. Naimbag abigat mo, Lose. Anya nga'y tabi nagkat mo. Kimche na naadura. Ha? Kimche ko nam. Wen, nangarami dakmat ay ti kimchi alako. Ipa-display ko makada kayo. Kano adamot tan ti kimchi ala ko ni ipag mo amelan ay. Ninanamot. Sabali matitimpla ti kimchi alakok Nay, kita ta mga nuday tanto ti diyo pag kinaawatan kani ipag mo. Apay kuma, kat saan mo't nga agpada ti timplame? Libre ti may sa atab para kada kayo nana. Free taste tap numaraman na niumot. Sige. Iba timlat tangarod dita ta i-display kalpasan ti aramidak balasang ka. Agyaman aklaunay, nana. Nagkapuan ti kimchi nga in-display yun, nana. Sa bali mo ti sticker na. Ay kwa, lakaw ni ipag mo alusay milanay. Aya? Wen, jak man amo no anya tinapanunot na. Taapay mo ta kompetensyaan na ka. Ay, nasakit-lakit di tinakam na kanyak, nana. Ay nawaw, adda ka di diyo nagkinaawatan iti ipag mo? Kaya't na ngamin amaamuan ti sikretok iti kimchi nga aramidak, nana. Kat, imbagam ti sikretom kenkwana. Saan, nana? Madanagan akmat ta syempre, negosyok day jay. Ang mga no isuro na ngay iti sabali, di awanan ti secret recipe. Sa bagay, no maamuan dati sikretom, ang mga no agpapada kayon ititimpla. Kakumpetensya min lang titunggal may sanukwa, nana. Nakasagana akon lakay. Sika ngay. Hawanin na lipatan ba kay? Awanan. Ti anak ta. Agur-uray ijay ruwar. Nasapa mo ngamin na nagdigos itay. Agrobot tayo nga rodan. Isupay ti may tulong tayo dyan. Ayun gayam. Tirigalo tayo iti kaanakan tangay. Ay, way. Aday ti silid ta ba kay? Danda ni malipatak mo tayo. Urayan nakngarod taala biit. Anya pay lang ti aramiden day di amela ni dito'y balay. Ay nako, imbitado ata asawa kat nga rod ti kapsat mo. Sa anak akong portable kang kwa lakay. Anya, Agburak ti darak tunggal makitkitak day ta a babae. ag-move on ka man bakit? Hindi pa napalabas abulang nga issue dahi ta recipe. Nasakit nga rod tinakam ko lakay. Kaslasaan nga ipag ti pangibilbilangan na kanyak. Di na lang imbaga ti sikreto na ken ka, kastamot ti bagam. Para recipe laeng. Di ka makawawat mo, bakit? Negosyo na nga ro dayjay. Nagado ti recipe ti online nagkita ka. Ti recipe na nga rod ti kayat ko lakay. Jak amo ken galusi. Jak amo, nanyaman nga minen ti pampanunutaw. San ana saya ti kasya pa nagsungsungbat mo kinimanang mo amilan si Kalusi. May sakamot manong Danilo. Itian niya agam mo ang guram ti ipag mo. Un ata nakaimimot day di atao. Saan nga imot ni Milanay? Saan lang ngamin amabaling nga ibaganakin ka ti sikreto na? Di mon kanunungan ti aramid ti asawa manong. Ay naading ko. Saan nga umanay dayta agumuraam? Maawatam kumamot ni ipag mo ata negosyo nakit nga ruday jay. Kumusta ngay na Adura? Naibus ka di ti kimchi alakok? Manulaang matinailako, Klose. Anya? Dua at tablaang ti ginatang da. Apay ngay nana. Sa balimot ngamin ti berberukan dagiti customer kaw. Ay nawaw, isumot la ang akimchi. Saan da kursunada ti timplam nakong. Nagadulakit di nga amo dagita at tao. Ay di ka agungot Saan mat amabaleng nga ipilit tayo agatangan dano di da kayat. Ikarton nyo langan, taiyawid ko nana. Ay kasampay mat nag-expire. Siya kunti makaamo amang i-dispose. Anyat linaon dahi ti akarton bakit? Dagiti kimchi alakok lakay. Ay nawo, apingin nyawid mo.
Un ata di da makayat agatangan. Anya, Naimbag pa'y ni Melanie. malagip ko tinaibagam kanyak ide. Anya timbagak. Di ko naman kat kompetensya ni Melanie nga ipag mo. Kumaa, ngam kastoy mat ng tinapasamak. Sayang ki din. Jak mat maibos dayta, taadumat unay. Talaga asaan kang agbaligi? No dakas ti panggap mo bakit? No aglako ka ngamin, aglako ka lang Saan kat aday ta makikumkompetensya? Wan numang tulad kan ipag mo ti ammom. Awan mo tikim si ala ko ni ipaglusi, nana. Awanan ata inyawid na matan. Ay nawaw, apay ka no, nana. Man-manumang amin ti gumatang. Ay, kaasimot. Amangan numalugi day jay. No agsauma nga main kat maday ti romromwar itingiwat na. Anya? Jak amo iti dayjay nga ipagmaw. Iso siguraw asan ama bindisyonan tadakas mo ti kaunggan na. Det anniversary gayam ni Nanang inton Sabado. Nakasaritam ka din ni Manong mo, Danilo? Saan pa'y nga rodlakay? Ay nako, kasaritam Anya ti ibagak kang kwa na ngay. Salud-sudem no anya ti plano na. Kasaritak numalom lakay. Sigurado ang nagtrabaho manenday jay. Wana Tanoan niya ti bagana, di agdalus tayo iti family house yo. Nabayagan nga awan nagnanaad ijay. Iso nga rod nga agdalus tayo, bakit? Okay. Bagaan kanto no anya ti mapagsaritaan mikin Manong Danilo. Kagaaway kami nga. Siga magayam, ipagmilan eh. Ah? Agdalos kami kano, kuna ni Manong mo. Agdalos kami imot kan lakay ko ipag. Ay, kat pagtitinulungan tayo na. Nilakay mo nga eh. Di magas di ta store. Gimatang iti merienda. Ni Manong Danilo, Napanbimulod iti grass cutter di ta kaaroma. nasapa kayo nga imay. Tapno adda malpas mi. Ay, kwa. Saan ka di anasakit tinakam mo kanyak ipag? Di nakagura. Panagkunak ipag, katnas kan alipaten tan no anyaman ti dita nagkinaawatan idi. Pasensya kan kadagiti na isawsawang ko kung ka ipag. Si kakit dimat, awanan dayjay kanya. Gapula ang iti recipe, ginurgura ka. Pasensya kan at talaga. Mayat ti kakatawaan nyo kan Manang Melanie itaya. Kaslasaan nyo akagura ti tunggal maysa. Nagpinnakawan kamin lakay. Ay no, kaano pa eh? Idi nagdalos tayo iti family house may. Aya, Uwan lakay. Maawatak itan no apay adi na imbaga ti sikreto na. nasayaat mo't no kasta bakit? Kan naamiris ko nga husto la ang gayam ti inaramid na. No isuro na ti sikreto na kanyak, ang mga no maisurok mo't iti sabali. Kasano laangan nga iti negosyo na no kasjay ti aramid. Kasta bakit? Aklunam ti bidot mo. Diyo ipalubos at simple adiyo nagkinaawatan. Timang dadail iti nasaya at alinangan nyo iti ipag mo. Ay, nawaw! Di simple aparikot kat masulbar babaan itinasaya at asaritaan. Nang runa no napakumbaba ti tunggal maysa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.